hagati ya metero 31.9 ndetse na 42.6 z'uburebure, litiro 26,000 na litiro 20 za benzene, ikagwa ku kibuga ifite imbaraga zirenga toni 79. Ubwo ni ukuvuga ko ibiro birengaho 79,000 n'ubushobozi bwo kugenda ibirometero birenga 5,665 mu nshuro imwe gusa. Ku gaciro ka miliyoni z'amadolari y'Amerika 117.1 mu minsi 9 gusa, Boeing 737 Max 8 ibirangije gukorwa mu ruganda, ubundi mu gihe kitarenze iminota 6 ikaba itumanaho n'abashinzwe kuyiyobora. Ubwo ubuzima bw'abantu barenga 157 bukaba burahatikiriye. Ibisanzwe iki ni ikiganiro The Genius, njye ndi Berike Munyeshyaka. Ihanuka ry'indege Boeing 737 Max 8 ya kompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Ethiopian Airlines yakozwe na kompanyi rutura y'Abanyamerika Boeing iri mu yavugishije benshi. Abantu basaga 157 barapfuye bazize impanuka y'iyi ndege. Ubu icyo abantu benshi berekejeho amaso ni udusanduku tubiri tw'umukara, black boxes, twajyanywe mu Bufaransa ku wa 4 tariki ya 14 Werurwe 2018. Utu dusanduku tubika amakuru y'urugendo kuva indege ihagurutse kugeza iguye ku kibuga. Amakuru azavanwa muri utwo dusanduku azifashishwa mu kumenya uko indege yari imeze iminota 6 ya mbere y'uko ikora impanuka mu birometero 40 uvuye Addis Ababa. Tuzatanga amakuru ku rupfu rw'abagenzi 157 n'abakozi b'iyi ndege. Ayo makuru nanone hazaba harimo n'amajwi yerekana uko abadereva b'indege pilote baganiraga mbere y'uko indege ikora impanuka. Ubuyobozi bwa NTSB, US National Transportation Safety Board, bwohereje inzobere 3 mu by'ubucukumbuzi ku bijyanye n'impanuka z'indege. FAA izwi nka Federal Aviation Administration na European Union Aviation Safety Agency ndetse na Boeing nyirizina, bose bari gufatanya mu kureba icyateye iyi mpanuka yahitanye abarenga 157. Inzobere mu bushakashatsi bavuze ko gukusanya no kwiga amakuru yasizwe na twa dusanduku tubiri nababwiye haruguru bizatwara igihe kingana n'ukwezi gusa. Amakuru yabasha kuboneka mbere yaboneka mu gihe kingana n'amasaha 28 kugera kuri 48. Uwahoze ari umuyobozi wa NTSB, Chairman Christopher Hart, nawe akaba ari umupilote, yavuze ko jack screw, aka nakuma gasangwa mu ndege, iyo gafatanyije n'amakuru uvana muri twa dusanduku tubiri tw'umukara, bishobora gufasha inzobere mu iperereza kubasha kubona neza uko indege yari imeze mu kirere mbere yo gukora impanuka. Agira ati iyo uzi stabilizer ndetse naho elevator iherereye, ubasha kumenya ubwoko bw'ingufu indege yari iri guhura nazo mu kirere muri icyo gihe. Ni iperereza ryabanje ry'impanuka y'indege Ryan Air Max 8 nayo yabaye tariki 29 z'ukwezi kwa 10 2018. Byagaragaye ko yatewe no gukora nabi kwa kuma k'indege kitwa sensor gatuma indege isunika ikizuru cyayo kijya hasi ibyikoresheje. Bivuze ko aka kuma kitwa sensor kakoraga nabi kuko katumaga indege ikizuru cyayo cyangwa se icyo twakwita igice cyayo cy'imbere, umutwe, yawusunikaga iwerekeza hasi. Ubwo ni ukuvuga ko umutwe w'indege wose wari ucuramye, indege yose igacurama kugeza ubwo yituye hasi mu nyanja. Ibi akaba ari nabyo bishobora kuba byarabaye ku ndege
Boeing 737 Max 8 ya Ethiopian Airlines. Ibi akaba ari byo byatumye ubu bwoko bw'indege ubu bwarabaye buhagaritswe gukoreshwa ku isi yose, uhereye kuri kavukire yabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abashinwa, Abarusiya ndetse natwe hano muri Afurika no mu Rwanda, nubwo ntayo twari dufite ariko zarahagaritswe. Izi mpanuka uko ari ebyiri zikaba zaratwaye abasaga 300 bapfiriye muri izi mpanuka ebyiri. Amwe mu majwi ya mbere y'impanuka yumvikanye yagaragaje ko indege ya Ethiopian Airlines yatangiye kugira ibibazo ikimara guhaguruka ku kibuga cy'indege i Addis Ababa. Indege byagaragaye ko yazamukaga ikongera igasa n'impanuka gutyo kandi bigaragara ko yari iri kugenda ku muvuduko urenze uwo yari isanzwe igendaho. Mu minota mike gusa, umwe mu bari batwaye indege ya telefoni yabashinzwe kuyobora indege ababwira ko bagize ibibazo mu bijyanye n'iguruka ry'indege mu kirere, ibyo twakwita flight control problems. Uyu yemerewe kugaruka ku kibuga cy'indege, ariko mu gusubiza kwe, nk'uko tubikesha ikinyamakuru The New York Times, itangaza ko kapiteni Yahed Degetasho wari utwaye indege yumvikanye avuga mu ijwi ryuzuye ubwoba bwinshi cyane, asaba kugaruka ku kibuga cy'indege mbere gato y'uko abura itumanaho n'abamuyoboraga ku kibuga cy'indege. Ese koko niba baramwemereye kugaruka ku kibuga cy'indege nawe akabasubiza muri ayo magambo, ngo ntibyaba bivuze ko ahubwo atigeze abasha kumva ibyo abashinzwe kumuyobora bamubwiraga? Birababaje cyane. Nyagasani yorohereza baburiye ubuzima muri iyi mpanuka ndetse akomeze n'abasigaye. Ku isi yose kubera iyi mpanuka byatumye indege zirenga 370 zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 zihagarikwa ku isi yose, n'ubwo ubuyobozi bwa Boeing bukomeza kuvuga ko indege zabo zizewe mu kuba zaguruka mu kirere nta kibazo. Bamwe mu bashinzwe kugurisha no gukwirakwiza indege muri Chicago nabo bahagaritse ubucuruzi bw'izi ndege za kompanyi rutura Boeing. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wabo, gusa gukorwa kw'izindi Boeing byo biracyakomeje. Igihe indege ya Lion Air yo muri Indonesia yakoraga impanuka, amakuru yabonetse yavugaga ko sensors z'indege zakoraga nabi zigatuma indege inanirwa kuzamuka ngo itumbagire kure mu kirere bisanzwe igendera, abazi by'indege twabyita stall, ahubwo igatangira gusa n'iyicurika ikizuru cyayo ikijyana hasi mu gihe abaderevu b'indege bageragezaga kuyizamura bagerekeza hejuru. Nyuma ibyakurikiyeho kwari ukugenda indege yizamura yongera imanuka gutyo mbere y'uko igwa mu nyanja ya Java, aho abagenzi 189 bose bahashiriyemo ubuzima, harimo n'abakozi b'indege bose. Aba bose barapfuye. Amakuru azavanwa mu dusanduku tubiri azifashishwa mu kumenya niba izi mpanuka ebyiri zarabaye hari icyo zaba zihuriyeho. Nanone bizafasha kumenya niba izi mpanuka hari aho zaba zihuriye no kwikoresha kwa kakuma twabonye kitwa sensors cy'indege, cyangwa se mu yandi magambo twabyita automated feature muri izi ndege zombi za Boeing. Utu dusanduku tuba dukenewe kuri buri rugendo uko indege igiye guhaguruka, tukaba twubakanye ubushobozi bwo kwihanganira umuriro ku rwego rwo hejuru ku buryo tutagomba gushya, ndetse n'amazi yewe nayo ntacyo yadutwara, ndetse n'ikintu kiremereye cyadutsikamira nta na kimwe dushobora kuba. Utu dusanduku tw'indege ya Ethiopian Airlines
twabonetse nyuma y'akanya gato ikimara kugwa, ubwo yavaga Addis Ababa muri Ethiopia yerekeza i Nairobi muri Kenya. Gusa nanone abakozi nyirizina ba kompanyi Boeing bagaragaye bijujuta kubera kutabona akaruhuko mu kazi kabo. Aha bavuga ko babakoresha cyane ndetse ntibabona akanya ko kuruhuka. Aha twakwibaza niba koko wakoresha umukozi utamuha ikiruhuko, ese koko ibyo yakora byo byaba byujuje ubuziranenge? Ese yenda yaba ariyo mpamvu rwihishwa itumye habaho impanuka ebyiri z'indege zishoreranye za kompanyi imwe rutura? Gusa ibi ntibyaba ishingiro kugira ngo twibaze niba ibyo bakora byo byaba byujuje ubuziranenge cyangwa se nanone akaba ariyo mpamvu izi mpanuka zose ziri kuba. Ntawamenya impamvu yazo, gusa reka dutegereze amakuru azavanwa mu dusanduku tw'umukara tw'iyi ndege Boeing 737 Max twajyanywe i Paris mu Bufaransa. Mwakoze cyane kubana nanjye, naho ubutaha Imana ibarinde. Hasta la vista.